Nastava u drugom polugodištu odvijeće se po istom principu kako su osnovci i srednjoškolci krenuli od septembra. U Ministarstvu prosvete kažu da će ovaj model ostati dok se ne steknu uslovi za normalno odvijanje nastave, odnosno ono na koje smo navikli, đaci u učionicama. Drugo polugodište, kao što je Ministarstvo najavilo, počinje u ponedeljak. Mi kao škola smo već juče imali pedagoški kolegijum da odredimo te neke bitne elemente početka nastave za drugo polugodište. Gimnazija polazi prepodne, naredne 2 nedelje, ali smo krenuli da grupa A polazi u školu. Gledali smo ravnomerno kako je bilo određeno u prvom polugodištu, tako da smo došli do nekog ravnomernog broja nedelje i počinjemo jedan novi ciklus, tako da počinje grupa A neizmenično po modelu B kako je ministarstvo predvidelo. Kao i u većini srednjih škola i u Vrnjačkoj gimnaziji jedan broj učenika je ostao neocenjen na polugodištu. Određen broj učenika je ostao neocenjen, jer bolje je da ostane učenik neocenjen nego da bude oštećen za svoju ocenu, tako da mi ćemo po preporuci ministarstva obratiti pažnju u drugom polugodištu, posebno sa tim učenicima koji su ostali neocenjeni. Razlog zašto su učenici neocenjeni je nedovoljan broj ocena da im se izvede zaključna ocena. Oni su svi imali priliku da dođu i do škole, eventualno i da odgovaraju toj zadnjoj nedelji, tako da učenici koji nisu redovno pratili nastavu i u ovom modelu kada su u školi i kada su od kuće, prosto je došlo do toga da nisu imali dovoljan broj ocena, nisu odradili ili svoje pismene vežbe, usmeno odgovaranje. Važna informacija za roditelje je i da i dalje ostaje opcija da se đaci opredele da školu pohađaju isključivo online, a roditelji u tom slučaju pravo ostvaruju uz obrazloženje školi o razlozima zbog kojih su se odlučili za nastavu na daljinu.